بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. فقال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبع واللفظ لمسلم. معي الله رسول لبي أبو هريرة كي بين رواية مني كلفان مدالوني: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ميها كواس دنا في هلكت يا رسول الله. اي الله رسول أهرن هلاك وجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلقربني وما أهلكك؟ كي بين هلاك وي كون سببك هره؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. إن ابنني تمنى بميها إدان كرويجي رمضان ما هو دوال. فقال ذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرباني هل تجد ما تعتق رقبة؟ كليا علىكم منيمن كرويدان هي علىكم منيمن كروي ورنگ بهوري هي تنوسكم. قال: لا. أنا ابننون كنتي ها تنوسكم. قال ذن حديث القرباني: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ كليا كولدان وگن وه جهي گن دمه گرود هيفا. قال: لا. من أبرني إيوار كولدان كنسنته. قال حديث القرباني: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ كليا كولدان وگن وه فاست دولس مسكينون كانده. قال: لا. نوانه تيمن إيوار كولدان كنسنته. දැන් ثم جلس දැන් රසූලුල්ලාහි සම ඉෂින්ද වඩාගෙන මේ ඉන්නවනේ දැන් එකම ෆිකුරු කරවන්න දැන් එවස් කමන්නේ කුරේ මෙති කෆාරා මින් එවස් කමන්නේ මිනා කුරේ වේක ඉරකොලකුම් ෆෞතිය නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බිඅරකින් ෆීහි තම්රුන් බොඩු කදරුට්ටු කුරියේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරි හග්ගෙන විජ්ජේ හදියායක එකලේ ෆාන රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදියායක මිහුගෙනස්ති කදරුට්ටු කුරියේ قال فقال ذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلكون تصدق بهذا مي كدرتو كوري صدقه كوراره گوس mi kadrutu kuriyan gosoda ga kurare mar ekari fane deviyes enata kunay kechebes. فقال انا midannawani a'la afqara minna ahramanna vure fagiru bayakan heyye heda kurangi timanna vure fagiru bayakan he fama bayna labatayha ahlu baitin ahwaju ilayhi minna me madina ge de border ge de meduga timanna menna vure fagiru bayakun nete مدينة إموجة تريجا تمنى من الفقير بيكونته. دم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. دم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ورنا كرافة فيه إكلي فانوجة دايبولتا فني وداعم فمد فني الجوم الدان فعلوا الجوم الدان هنا ورنا كرافة. أنا ابني مدينة سرحدوجة تريجا نتة تمنى فر فقير ميها تمنى كمي آيلا فر فقير ميها كونته بيكونته. دن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وكان هنا من كرافة اذهب فأطعم أهلك. دن داره كوس كليك أهل ورنا صدقة كراش. यार मैं भी की ने ए ना फाफ वेस कुरमुनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादर वेस देवी आदि एति कोळवेस ए ना के आइला ए ना के आंबि मिहार ए ना रा ए हरा दकुर कोम्मेकस देन कफारा मी रमदम होगा ए कार कमे कुरैज्जा दुआलुगा ए वर बड़ फाफें ए रमदम होगा रेगंड वानी हुद्दा कुरावा आदि एम्मे फरतम इस्लाम दिन फेरनो इरुगा रमदम मस निमेंदेन अबि मिहादुरगा हुनंजे रमदम मस निमेंद रेगंड सुद्दा एनो دين الله سبحانه وتعالى يذكرون الآن خفف الله عنكم إنه اللهم يحيي قرباني فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم
Allah dene wodigen fiye tiya mi hun ga amil nafsaka tiya mi hun khiyanat teriwaka sirun eba gos hede gos kantak kurave ehma Allah de mihar tiya mi hun tawba la wafiye regando ekan masane te kuriyas adi Allah mimar kurava fawa darin tiya mi de regando den regando wani hudda kurava fa duwal wani mana kurava fa duwal ekan kuravja mi kaffara ki alaku miniman kurun de mihar ko alaku nei miniman kuraka ehnoni demahu jehigen rodahi demahu jehigen roda nuhifena makula danakan netijjenama den oti fastolas miskinun nakandinu mar mi ikhtiyaren nemiyaku mi masala kune ikhtiyare alaku miniman kurun kula danakan netijjiya demassar roda jehigen medu kendo men neti medu kandafiya alum faranjihene den ekan kurumak kula danakan netijjiya fastolas miskinunna kanden jihene mer bayam mi humna fana mi ikhtiyar bote beenun kame mitin kam kura beenun kame kura tin kam kura beenun kame no kura veena furtama kanta no kura vejjiya kuladana kan netejje devana kanta kurma kuladana kan netejje timana kanta kura veena eika mi kaffara gotaki wa ana aisha wa ummi salamah radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasil wa yasum muttafaqun alayhi wa zada muslim fi hadith ummi salamah wa la yaqdi ma Allah rasulullah bi aisha ke fana ummu salama ya debe kabalum kimen riwayagam mani debe kabalum vidaruni rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatis kurawwe junubuge halatuga ebahi eddan kurawwa junubuge halatuga ekalefan fatis kurawwe thumma yaghtasil wa yasum adi ekalef den ekalefan hina tahir welawwe den roda we sunnawaye mege murada ki mi warabbuda masale olun ara masale mi reganu misalaka ane ami me ko eddan ko hendum me fatiswiro enan uramuni hina tohirunu we den kinet to hada hina tohirunu we e roda ena sohha rodahama barabar ena hama femmaran ena namaz kura ena roda barabar ebbes masale nei masale ki duwale kan ko gennuman fatisum fahaku fajrul mafahaku ekamen nukureven e kurin koffa e fen warawun ko fatisbiya kas masale nei e kurin ekan takoffa fatisme ulani ko fatisvi fenwara ulani ko yakum asenne rode kan evves badalen nannan gellumen nuwan ena hina tahir wegen ena jiheni roden hunna wa aisha radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu muttafaqun alayhi adiyas aisha tu fana kiben riwayat mani kamana vidarwani rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadisul qurawiye miyakum arwiru enage macca rodatake vanya rodatake wahal fardu rodatake miyaku marwi enage macca fardu rodatake wahal nuhifanan oti fardu rodatake ena marwiru ehm vejjiya soma anhu waliyuhu enage waliveriya e rodatan hifashe ei fardu rodata ege terege dan nadruge rodas ei nadru buna fiya roda fardu wan misal kam miyaku buniti manna miyan duhagga allah hatta roda hifman nadru buna fime ehm vejjer e duhagge roda hifman ena e duhagge roda hifun ena fardu naduruge rodaves ebahi enage macca fardu wegen wa roden ena nuhifa okkamuga wanama enage waliveri enaya emme gaim miha nasabuge gotun enaya emme gaim miha enage roda hifani den ena kuladana kannu tejja e jihigen huri miha egot ei fardu rode wanama ena nuhifa fardu roden ena kiben gellifa wanama ekan egot qur'an e allah ge daranya miha ko as dannawani allah ge rasulay thiman nage mamma notaga ittimage miheku fardu roden ena nuhifawwa ena marwejja thimannen enage faratun roda hifidane heyye den rasulullah hadis qur'ani kalege mamma marwiru kalege mamma miheka dara ojjiya e darani kale ada qur'anan heyye ena danne ayke daran thimanna ada thimanna mamma e marwi tenne vi hemejja allah ge darani ma haggu kam bode eti ada qur'an fadainullahi ahaqqu an yuqda allah ge darani ma haggukam bode eti ada kurun ema e allah ge daranye fardu roden ojja sunne roden nuhifene mayyita ge maccakun sunne roden nuhifene fardu roden ena du kollaf ojja e roda waliveriya hifane babu sawmi at-tatawwu wa ma nuhiya an sawmihi miden sunne roda taka behe babu adi roda hifum mana kuregen wa duwas taka behe babu وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة
قال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه رواه مسلم. كتاب الجنائز إفواهك هندانتين نبني ديا كننge كتاب الجنائز أرغون من كير أي جنازة كمسألة تكية بيرو أي كهنمادوge سلام دينو ما بهيغوتو كهنمادوge سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيوين ثابت وگمني إفرات السلام دينو إفهار السلام عليكم ورحمة الله حسابك يوم أي كهنمادوge رسول الله صلى الله عليه وسلم كيوين ثابت وابارو إكما كباي تابي بيكالون دم باين هيلمرين كيوين ثابت دي فراه الدين كما بس إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم دي وافوني إفرات السلام إما السلام أي إما رانغالو تكي إفرات السلام دينو دي فرات السلام دينس مسألة ني آمی حدیث فلو می باب کے درہمی بیان وین اننی سنن روتا ادیئی کوری کے اسویں ادیئی فرض روتا کا بہ بیان دم میہار می بیان وین اننی سنن روتا کا بہ بیان ادی رود ہفون منا کرویگن وا دوست کا بہ بیان ما اللہ رسول اللہ ابو قتادہ کی بن روایت من کلیفان ودار بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرونه عرفات دو گرودے بہ گتوں عرفات دو کی ای ذل حج ما هو نووانا دوس ذل حج ما هو نووانا دو هو روديا بهغتون اي حج ورين فيها حجن نغستي بميهم مراد کی حجن نغستي بميهم عرفات دو هو رودي فما بهغتون سوال كرونه اي حجوگا උලේ මීහුගේ දුහ කරෝදෙන් නුයි ෆේන මීහුන කන්නෙන් එරෝදේ حجوگا උලේ මීහුන එරෝදේ බහෙගතුන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සවාල් කරමුන් හදීස් ෆුල් කරවිය යුකෆිරු සනතල් මාදිය වල් බාකියා එයි ඉස්වෙදිය එන් අහරා kuriyan wen en aharuge faafatahuge kaffaraay isvediya en ahara kuriyan wen en aharuge faafatahuge kaffaraay ke roda emme rodege sabam Allah subhanahu wa taala eba fussawa devwa isvediya en aharuge faafaya adi mustaqbaluge en aharuge faafa eiden gina ilmerin vidalawa gotuga kudi faafata ei bodeti faafata fuheveni tawbaya ekuga mer kaffara mi faafatahuge kaffara ke mewani ei kudi amal kudi faafata huwa kaffara ei hiyo amalta huwa sababun kudi faafata fuhevigende bodati faafa fuhevigen dani tawbaya ekwa wasuila an sawmi yawmi ashura faqal adi ashura do gorodaya behegutun suwal kurawne kalige fana faqala hadith ful kuraviye yukaffiru as-sanata al-madiya ay iswediya inharuge faafata huwa kaffara en haruge faafa fuhevigen dane ashura duwa huge rodai ashura duwa ki ei muharram huge dihawana duwas ei mihar iswehinga je muharram huge dihawana duwas ei ashura rodai ki ei yahudin hifaadun rodai rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina hijra wada genne viruga ekalefana feni wada genne vi yahudin eroda hifaniko ekalefan suwal korvi titiya bami hum kivegen hifaaro den he emihun denne vi ei musa ge faano Firaun ga iddarhum Allah subhanahu wa ta'ala salam kurvi duwa he ehm begene harme do hoga rode miti ben den rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani muslimunna timanna me ma haggu kam bode Musa ge faana timanna me ma awla kam bode hema tiya bami hu anna haruga ashura roda hifare adi yahudinna khilafu mo goton edwas iskurare note edwas